yini baba la usekanjena labafana kanti ngoba hawu angena usekhona hawu mfana wami usekhona malume khamba njani sengisangele phela ngibuka lokuthi Sunday ngento ngabafana bamabeko usikhona thina ngeke khamba njani ikule bangitshelile bangatshela lo mntwana mase ngabe ngifuna ku-upgrade salinkinga ngifuna ukuthi ngithe kule staladi lesi ebunakethu lapha kanjani usekhona noma wawuthi uphithini no ishe manje ngifuna i-iPhone man ngifuna kushintshisa leli ngokuthi ngabe ngayithola yini i-iPhone lana manje bese ukuthi akusasifone ngintole phela ngikho phela athi bese ngihlupheke kwani mani ukuthi ubotana itinga athi loser mani kukhona nje ngaluza khona lokhu lokufresh mshana wami phela mina ungayikalothi ngizala ngisafuna lokhu ngathi kuyiyuthi mshana yebo ma 2000 nje ngifuna wona mshana ngedana kusifunde ndode nangelena le ndvona nje makushaka kolaphisweni kuyusilisi nje wathi mshana ngobhekisa kanjani ngithi mina yemshana ngithi kuwe ngifuna i-iPhone yabona yes iPhone nje le straight mshana wami angifuni benza sidroga sakho le ilele clean nje mshana le nami ngidawuthi nami nangithatha inombolo kulomntwana yabo athuke naye athi uncle yabona ngiyabona ukukhuluma kakhulu ngesegemini la yini ke lena malo le iPhone yo iPhone yangelibuka yabona le iPhone man ngiconglayile lo iPhone lo iPhone oh awasabhala lo iPhone wathi ngilani indawo nemodel yanini ke le ma phela mshamsha kusinada ngithi imodel yanini le man uyabona le light lambuleni ngile cinematic lokuthi kube braille usina ushutha ngala ngemva kube braille ngathi i-photo shoot ngisho shoot ivideo uyabo so uyabo nje the sign la ubona labantwana uvela uvete yona so uyabona uvete so labantwana yabagweleka lula awubasoma lapha vele bathi gijimela uyabo mina nje ngamafisha nje sengiphushisa ngisitile lapha manje uphishile empilweni la esikoleni wende uyekele kabani wena Jesu unifunze nako mshana uyekele kabani esikoleni mombiseli mshana sendani kanti hayi buya la mshana hey